بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Благодарност му припаѓа единствено само на Господарот Аллах субханеху ва таала. Сведочам дека Аллах Джелешану е еден и единствен. Тој е достоен него само да го веруваме и обожаваме во нашиот дуњалучки живот. Сведочам дека Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем е последниот Аллахов пратеник и печатот на сите Аллахови пратеници, кого Аллах Джелешану го испрате до целото човечанство, луѓето да ги извади од темнини и да ги упати на тоа светло, а тоа светло е верувањето во единствениот Господар Аллах субханеху ва таала. Селам и салават испраќам на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата честна и чиста фамилија, на сите негови вредни другари и на сите муслимани кои го следаат и ќе го следаат неговиот пат се до кијаметскиот ден. Почитувани верници, ессаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату. На почеток го молам Аллах Джелешану да го поправи нашиот ниет, да не направи искрени Аллахови робови, да вдахни во нашите срца таквалок богобојазливост, да не подучи со корисно знаење и ние да се искористиме со она што Аллах Джелешану нас не има подучено. Аллахуме амин. Почитувани верници, со дозволот Аллах субханеху ва таала ќе зборуваме во ова предавање за една многу важна и битна тема, а таа тема е сабурот во исламот. Како еден муслиман треба да биде стрплив во неговиот живот. Аллах Джелешану го испратил Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем да го усоврши моралот и карактерот, па затоа Господарот Аллах Джелешану ни вика: "О иннеке ле'ала хулукин азим." И ти, о Аллахов пратенику, ти си со еден посебен морал, посебен карактер. Аллах Джелешану ни го дал Куранот, Аллаховиот говор и суннето на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, како ние да го подобреме нашиот морал, нашиот карактер, па Аллах Джелешану преку тие негови наредби и тие забрани сака ние да го поправиме нашиот морал и карактер. Аллах Джелешану ни пропишал ибадети со една цел ние да се доближиме до Аллах Джелешану. Па ако сакаме нашиот морал и нашиот карактер да биде така како што бара Аллах Джелешану, мораме во нашиот живот да поседуваме сабур, да бидеме стрпливи, бидејќи само со сабурот и со стрпливоста еден муслиман може да го усоврши неговиот морал и карактер. Аллах Джелешану навистина испратил многу Аллахови пратеници, кои тие Аллахови пратеници ги повикувале своите народи да го веруваат и обожаваат единствениот Господар Аллах Джелешану. Па тие Аллахови пратеници
imale najgolemi iskušenija i ti Allahovi pratenici bile najstrpljivite luje koji što odele u ovaj dunjaluk. Zato Allah dželešanu u sura Al-Ahqaf 35. ajet nivika Fesbir, i ti budi strpljiv, kema sabara ulul azmi miner rusul, onaka kako što beja strpljivi tije posebni Allahovi pratenici. Od ovaj kuranski ajet gledame deka Allah dželešanu mu nareduva i na Allahovi prateni Muhammed sallallahu alaihi wasallam i na site nas koji sme sledbenici od Allahovi prateni Muhammed sallallahu alaihi wasallam da bideme strpljivi, da bideme saburli, bidiki ako sme strpljivi u ovaj dunjalučki život, toga što uspejeme i u ovaj svet i u idni od svet ahiret. Site Allahovi pratenici bili strpljivi na Allahovi otpad. Pa i nije, ako sakame da bideme uspešni i ako sakame da pobedeme u ovaj dunjalučki život, togaž morame da imame sabur. A ako imame sabur, nije taka ćemo izgrademe naši od moral i karakter. Allah dželešanu u sura Al-Anbiya 85. ajet nivika wa Ismaile wa Idrise wa dhal kif kullum mine sabirin. I Ismail alaihi salam, i Idris, i dhil kif kullum mine sabirin. Site tije bile od strpljivite. Site tije bile strpljivi vo Allahovata vera din Islam. Bile strpljivi vo nivniot dunjalučki život. Imame brojni ajeti u Kur'anil Kerim i brojni hadisi od Allahovi prateni Muhammed sallallahu alaihi wasallam koji nas ne sovetuvat i ne podučuvat i ni nareduvat nije da bideme strpljivi u ovaj kratok dunjalučki život. Pa zato Allah dželešanu u sura Hadž 34. ajet i 35. ajet nivika Wali kulli ummetin ja'alna menseke li jedhkur ismallah. I za sekoja jedna zajednica nije im propišavme tije da žrtvovat i da davat kurban zaradi Allah dželešanu. Li jedhkur ismallah, zada go spomnuvat imeto od Allah dželešanu. Ala ma razakahum min behimetil an'am. So ona što nije nif, gi snabdevme od tije životini, tije da se seta na Allah dželešanu i da dava kurban zaradi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ilahukum ilahu wahid. Pa vaši od gospodar, vaši od Bog jedan i jedinstven, a to i Bog jedinstveni od gospodar Allah dželešanu. Felehu eslimu. Pa vi predadete se na Allah dželešanu. Obeširil muhbitin. I sraduvaj gi, da im enna bušra i radosnica za onije luje koji što se ponizni. Poto Allah dželešanu vika Alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Tije se onije koga se spomnuva Allahovo to ime, nivnite srca treperat. Osabirine. I tije se onije koji što se strpljivi, koji što imat sabur, ala ma asabehum, za ona što nif gi ima zadeseno, nekoj musibet i nekoje iskušenije vo nivnio dunjalučki život. Tije se onije koji što se ponizni, koji što go spomnuvat Allah dželešanu. Tije se onije koja će se spomnet imeto od Allah dželešanu. Nivnite srca treperat. I tije se onije koja će im dojda nekoji musibeti i nekoji teškoti i nekoji iskušenija vo nivnio dunjalučki život, tije se strpljivi imat sabur. Potom kažu Allah dželešanu
wal muqimi salah, i tije se oni koji što mu se klanja na Allah dželešanu, wa mimma razaqnahum yunfikun, i tije se oni koji što od toa što nije gi snabdevme i im dadovme risk dela vo imeto na Allah subhanahu wa ta'ala. Počituvani vernici, morame da razbereme deka ako sakame da bideme uspešni, ako sakame da go izgrademe našiot karakter, našiot ahlak i našiot moral, morame da bideme strpljivi vo ova savršena vera din islam i morame da bideme strpljivi vo našiot dunjaluški život, bidejki mnogo kuranski ajeti ni kažuvat za toa nešto. Pa zato imanot ima dve celini. Една ta celina čovjeko da bidet zahvalen na Allah dželešanu. Čovjeko sekogаш da kažuva hamd i šukr na Allah subhanahu wa ta'ala. Ako mu dojda nekoji Allahovi nimeti, nekoji dobrini, sekogаш muslimanot kažuva elhamdulillah. Sekogаш zahvalen na jedinstveniot gospodar Allah dželešanu. Dodeka ako dojda nekoji iskušenija vo njegovio dunjalučki život, to je strpljiv i ima sabur, taka nije možeme da go izgrademe našiot iman, naše to veruvanje vo jedinstveniot gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Pa zato Ebu Malik al-Ash'ari radijallahu an prenesuo deka rekol Allahovio prateni Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, et tuhuru šetrul iman, na istina čistota ta je polovina iman, walhamdulillah temle'ul mizan, i seko je ona što nije kažuvame elhamdulillah go nadopolnula, to je mizan i ta vaga, o subhanallah walhamdulillah temle'u ma bejne samavati wal ard, i ona što će kažuvat subhanallah i će kažuvat elhamdulillah, na visina go ispolnula sve što je među nebesata i zemljata. Ossalatu nur, i namazot svetlo. Eno svetlo, zašto Allahovio prateni Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ni kažuva deka namazot nur, deka namazot svetlo, bidejki namazot nas ne upatuva kon ona što je dobro za nas vo našoj dunjalučki život. O sadakatul burhan, i sadakata je jedan dokaz za nas na kijametski den. O sabru dijau, i sabro te jedno svetlo, jako svetlo i jak nur. Zato, počituvani vernici, ceniti braće i sestri vo din islam, gledame koliko je važno jedan musliman da vidi strpljiv vo njegovio dunjalučki život. Wal Qur'anu hujjatun lek au alejk, i Kur'anot je dokaz za tebe ili protiv tebe. To oni okažuva Allahovio prateni Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kullu nasi feba'jun nefsehu fe mu'tikuha au mubikuha. Kažuva deka seko jedan čovjek odi go prodava svojo nefs, ili će bidet iskren, ili će bidet nagraden od strana na Allah dželešanu, ili će bidet kaznet od strana na Allah subhanahu wa ta'ala. Ovaj hadis go beleži imam Muslim, onegovata verodostojna zbirka. Bitno je da razbereme od ovaj hadis deka sabrot eno jako svetlo i jak nur za site nas, koji što nam istina možeme da izlezeme na selamet i možeme da pobedeme i uspejeme samo ako bideme strpljivi u ovaj dunjalučki život. Sabrot, strpljivosta se dele na tri vida. Prvo, da bideme strpljivi u poslušnost na Allah subhanahu wa ta'ala. Potom da bideme strpljivi u nekoj haram raboti, u nekoj zabraneti raboti, i da bideme strpljivi u Allahovi od kader, ona što Allah dželešanu go ima odredeno. Pa zato se dozvola od Allah subhanahu wa ta'ala
ке спомнеме некои аргументи, некои докази, дека еден муслиман мора да биде стрплив, да не се огрешет према единствениот Господар Аллах Джелле Шану. Па затоа Аллах Субханаху ва Таала во сура Ар-Рад 22 ајет ни вика: وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. И оние وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. И тие се оние кои што имаа сабур и кои што копнеа кон лицето од Аллах Субханаху ва Таала, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, и го клањаа намазот, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً, и тие делеа во името на Аллах Джелле Шану и јавно и тајно. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, и тие се оние кои што на лошото тие му возвраќаа со добро. Тие се оние кои што беа стрпливи. Улаике лехум уқбед дар, за нив има припремано единствениот Господар Аллах Джелле Шану посебно место. Посебно место кој што имаат сабур, да не се огрешаат према единствениот Господар Аллах Джелле Шану. Треба да имаме сабур, да не се огрешиме према Аллах Джелле Шану. Може би нефсот сака и посакува ние да се напиеме алкохол, али мораме да бидеме стрпливи, да не го направиме тоа нешто што го забранил единствениот Господар Аллах Джелле Шану. Може би нефсот посакува некои забранети работи, али ние мораме да бидеме стрпливи, бидејќи ако бидеме стрпливи, тогаш ние сме стрпливи во некои забранети работи кои што ги има забрането единствениот Господар Аллах Джелле Шану. Имаме втор вид на сабур и стрпливост. Сабур и стрпливост да имаме во послушност према Аллах Джелле Шану. Да бидеме стрпливи, да го обожаваме Аллах Джелле Шану, да му правиме ибаде на Аллах Джелле Шану, се додека нас не ни дојде мелеко на смртта. Затоа Аллах Джелле Шану ни кажува: وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. И обожавај го, твојот Господар, Аллах Джелле Шану, се додека тебе не ти дојде твојата смрт. Дотогаш мора да имаме сабур, дотогаш мораме да бидеме стрпливи во послушност на единствениот Господар Аллах Субханаху ва Таала. Вториот вид на сабур и стрпливост е да бидеме послушни во Аллах Джелле Шану, да бидеме послушни на она што ни го наредил единствениот Господар Аллах Джелле Шану. Може би нефсот некогаш не сака во тие утрински часови, во таа топла постела, може би нефсот не сака да станет и да земет абдес и да појде во џамија, али ние мораме да знаеме дека мораме да имаме сабур и мораме да бидеме стрпливи, бидејќи ако станеме од нашите постели, земаме абдес, излегуваме од нашите куќи, одеме во Аллаховата џамија и му правиме сежде и руку на единствениот Господар Аллах Джелле Шану, тогаш ние сме стрпливи во послушност на Аллах Джелле Шану. Може би луѓето го трошаа нивното време безцелно, али муслиманот мора да се трудет неговото време да го трошет во послушност на Аллах Джелле Шану. А за да го потрошиме нашето време во послушност на Аллах Джелле Шану, мораме да имаме сабур, мораме да бидеме стрпливи. Може би луѓето го трошаа нивното време слушајќи или гледајќи некои филмови, али муслиманот се стрпува и правет сабур, земат Аллаховата книга Кур'ан ил Керим и учат Аллаховата книга Кур'ан ил Керим, или зема некои истански книги и читат и учат, тоа е сабур во послушност на единствениот Господар Аллах Джелле Шану.
Zato je Allah dželešanu u sura Ali Imran ni vika ja ejuhalladina amenu sbiru wa sabiru. O vi koji verujete, koji go verujete Allah dželešanu, koji go prihvaćate Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, deka je Allahov pratenik, budete strpljivi, imajte sabur, warabitu wattakullah la'allakum tuflihun. I bdete, budete strpljivi i plašete se od vaših od Gospodar, za da vi je pobedete, za da vi je uspejete. Ako sakame da budeme poslušni na Allah dželešanu, morame da go naučime našio nefs da ima sabor, da bude strpljiv, a za to nešto što nije ke budeme strpljivi i to što će se vozdržeme o nekoj dunjalučki uživanja, namisli na jedinstveni od Gospodar Allah subhanahu wa ta'ala, kene nagrade so neizmjerna nagrada, taka kako što znaje da nagradova jedinstveni od Gospodar Allah dželle šanu. Potom, počituvani vernici, ceneti braće i sestri u din Islam, treti od vid na sabor, muslimanot i muslimankata, vernikot i verničkata, koji veruvat vo Allah dželle šanu, mora da bidat strpljivi vo Allahovi od kader. Ona što go odredel Allah dželle šanu, morame da go prihvateme, bez razlika da li je dobro ili je lošo. Bez razlika da li Allah dželle šanu odredel nije da živeme siromašno, morame da budeme strpljivi. Ne smijeme i vo ta situacija da go zaboravime Allah dželle šanu, da se oddalećeme od ibade prema jedinstveni od Gospodar Allah dželle šanu. Može bi Allah dželle šanu odredel nije da budeme bolni, da imame neko iskušenija, ali morame da budeme strpljivi vo ona što jedinstveni od Gospodar Allah dželle šanu go ima odredeno. Zato muslimanot i muslimankata mora da ima sabor i da bidat strpljivi vo Allahovi od kader i Allahova ta odredba. Allah dželle šanu vo sura Al-Baqara 155. ajet ni vika وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Vika Allah dželle šanu i vas keve iskušame so što minel hauf, so straf. Potom kažu wal-ju' i keve iskušame so glad. Potom kažu wa naqsim minel amwal i so to što će vi namaleme od vaše to bogatstvo. Može vi ke budete siromašni. Wal anfusi wa thamarat i potom Allah dželle šanu vika ke vi iskušame so zemanje na životite i se vi iskušame so nekoj Allahovi blagodati koji što nema da gi dobijete. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ izraduvaj gi tije koji što se strpljivi, tije koji što imat sabor. Zato od ovaj kuranski ajet počituvani vernici doznavame deka muslimanot i vernikot mora da bude strpljiv na ona što go odredel jedinstveni od Gospodar Allah dželle šanu. Alladine idha asabethum musibe. Vika Allah dželle šanu u drugi od kuranski ajet, oni je koji što će gi zadese nekoj musibet, nekoja teškotija, nekoja nevolja, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Tije kažu deka nije sme Allahovi i ke Allah dželle šanu nije se vraćame. Imat sabur, go prihvaćat ona što go odredel Gospodar od Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaike alejhim salavatum min rabbihim wa rahme. Na njih Allah dželle šanu će gi spuštet negovite blagodeti. Potom kažu wa rahme i negovata milost. Ulaike humul muhtedun. Tije se oni koji što se upateni. Upateni se oni koji što ima sabur, koji što prihvaćat Allahova ta odredba,
Allahovi od kader, da li to je dobro ili je lošo, ti je sekovaš kažu, a to je od Allah subhanahu wa ta'ala. Zato, počituvani vernici, ova je tretata kategorija ili treti od vid na sabur, koji muslimanot mora da saburet i mora da bidet strpljiv vo njegovio dunjalučki život, da go prihvatet Allahovi od kader i Allahovata odredba, bez razlika da li je dobro ili je lošo. Potom imam i hadisi od Allahovi pratenik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, koji go prenesua Enes radijallahu an, deka rekol Allahovi pratenik alaihi salam: Iza arada Allah bi abdihi l'khair, koja Allah dželle šanu, ke mu posaka nekoj hajr na svoj rob, ađele lehu l'uqubeti fi dunja, Allah subhanahu wa ta'ala negovata kazna ke je zabrza za njegovio rob vo dunjata, ke go iskušat. Bideki, ako Allah dželle šanu go iskušat vo dunjaluk i to je ke bide strpljiv za to nešto, Allah subhanahu wa ta'ala mu posakuva dobro. Potom kažu Allahovi pratenik alaihi salam: وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرْ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kažu Allahovi pratenik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ako Allah dželle šanu mu posakuva neko šer i zlo na svoj rob, navistina Allah subhanahu wa ta'ala za to i grev što go napravil, ke zakasne ta njegova kazna sve do kijametski den. Nema da go kazne vo dunjaluk. Zato, počituvani vernici, morame da znajeme deka ako bideme strpljivi na ona što go odredil jedinstveni od gospodar Allah dželle šanu, Allah subhanahu wa ta'ala preko toa iskušenije saka da gi očiste našite grevovi, našite greški što sme gi napravili prema jedinstveni od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Potom kažu Allahovi pratenik alaihi salam: Inna idemel džezai ma idemil bela. Navistina najgolemata nagrada što Allah dželle šanu je pripremal za ona najgolemoto iskušenije i najgolemoto iskušenije što mu go dava na jedan Allahov rob. Wa inna Allahe ta'ala idha habba qawman ibtalahum. Iako Allah azze wa džel go zasaka jedan narod, togaž gi ostava na iskušenije. Femen radije felehu rida. I koji što će bidet zadovoljen, pa i Allah dželešanu će bidet zadovoljen s onego. Omen sahite felehu suht. I koji što će bidet nezadovoljen, togaž i Allah dželešanu ne je zadovoljen. Koji što će bidet lut, pa i Allah dželešanu je lut na nego. Zato, pošituvani vernici, morame da znajeme i da se naučeme, da go naučeme našio nefs, da bideme strpljivi vo poslušnost na Allah dželle šanu, da bideme strpljivi vo nekoj zabraneti raboti, da nego prepušteme našio nefs za tije haram raboti i tije zabraneti raboti, nije da gi napraveme. Naprotiv, da bideme strpljivi, bideki za ta strpljivost i to što će bideme strpljivi, Allah dželle šanu će ne nagradet. I za to što Allah dželle šanu ne iskušava, ni dava straf i ni dava straf i glad, i potom Allah dželle šanu ne ostava na iskušenije so i nemanje, i Allah dželle šanu ne iskušava so zemanje na nekoj životi od našite familiji. Nije morame da bideme strpljivi, bideki za to i sabor jedinstveni od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala nagraduva neizmerno. Potom, počituvani vernici, ceneti braća vo din islam i sestri, Allah dželle šanu u mnogo kuranski ajeti ni zboruva za saburot. Pa zato imame nekoga škola Allah dželle šanu ni nareduva. Opštenito nije da bideme strpljivi, da bideme strpljivi u ovaj dunjalučki život. Zato vo sura En-Nehl
127. ajet Allah dželešanu ni vika wasbir, i ti budi strpljiv, wama sabruke illa billah, i navistina tvoj sabur ne za ništo drugo osven zaradi Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tahzan alejhim wala teku fi dajkim mimma yemkurun, i nemoj ti da budeš nažalen, nemoj ti da budeš nažalen i nemoj ti da budeš stesna za onije spletki koji što ti egi pravat. Bidiki Allah dželešanu ti kažuva wasbir, i bidi strpljiv, wama sabruke illa billah, i navistina tvoj sabur ne je za nikoj drug osven zaradi jedinstveni od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Nekogaš Allah dželešanu ni naredува vo Allahovite naredbi nije da bideme strpljivi vo izvršuvanju na tije Allahovi naredbi. Može bi nefso nekogaš ne saka da klanja, može bi nefso nekogaš ne saka da dava zekat, može bi nefso nekogaš ne saka da posti, može bi nefso nekogaš ne saka da obavi hadž, ali morame da znajeme deka tije naredbi što Allah dželešanu gi ima naredeno, nije morame da bideme strpljivi, pa ni vika Allah subhanahu wa ta'ala fasbir li hukmi rabbik wala tuti minhum athiman au kafura, i ti bidi strpljiv za ona što Allah subhanahu wa ta'ala go ima naredeno, i potom nemoj ti da bideš poslušni naniv i nemoj da se ogrešiš i da ne veruvaš. Allah dželešanu ni nareduva na site nas koji sme sledbenici od Allahovi oprateni Muhammed sallallahu alaihi wasallam da bideme strpljivi vo izvršuvanje na Allahovi te naredbi. Potom morame, počituvani braće i ceneti sestri, da bideme strpljivi na nepravdata koji što je pravat onije koji nego veruvat jedinstveni od gospodar Allah dželešanu, ili onije koji što se licemeri i munafici. Morame da bideme strpljivi za to a tije što pravat nepravda vrst nas, pa zato Allah dželešanu u sura Ali Imran 186. ajet ni vika letublevunne fi emvalikum wa enfusikum, i potom Allah dželešanu vas će ve iskušat vo vaše to bogatstvo i vo samite vas. Wala tasma'unna min alladhina utul kitabe min qablikum, i navistina oni je na koji što im je dadena knjiga, koji što beja pred vas, wa min alladhina ashraku adan kathira, i ti koji što nego veruva Allah dželešanu, i koji što beja mušrici koji što mu pravija širk na Allah dželešanu, vas će ve zadeset ena golema šteta. Potom kažu wa in tasbiru wa tattaqu, ako vi ste strpljivi, imate sabur i se plašete od Allah dželešanu, imate takvalog, fe inne zalike min azmil umur, navistina Allah subhanahu wa ta'ala vika deka to je on najdobrite raboti. Vi da se plašete i da imate sabur na štetata što je pravat oni koji nego veruvat jedinstveni od gospodar Allah dželešanu. Allahovi pratenik alejhi selam, Allahov pratenik koji je najdobriji od Allahov pratenik koji žive u ovoj dunjaluk, to je Muhammed sallallahu alejhi wasallam, imal golema šteta, imal golema nepravda koju što mu je pravile nevernici te vrst nego, ali Allahovi pratenik alejhi selam koji je najdobriji od primjer za nas, koji nije morame da se ogledame na nego, saburel i bil strpljiv. Da zamislime nekoj da ne izbrkao naša ta kuća, nekoj da ne izbrkao naša ta tatkovina, nekoj da ne izbrkao naše to rodno mesto. Kako nije ke se čustvujeme? Allahovi pratenik alejhi selam saburel i se preselil od Meka u Medina. Saburel zašto? Biriki znael kolika je nagradata za saburot, što treba da go posetuva seko jedan mu'mini vernik
vo jedinstveni od Gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Čitovani vernici, ceneti sestri, vo din Islam, morame da bideme strpljivi vo nareduvanje na dobro i odvraćanje od zlo. Morame da bideme strpljivi. Ne smijeme da gubeme nadež vo povik od kon din Islam. Morame javno da povikuvame i da gi sovetuvame lujeto, da bida pokorni i poslušni na Allah dželešanu. Može bi nekogaš na ders, ke ima 10, 20, 30, 50 ili 100. Može bi nekogaš nema da ima nikoj, jedan ili dvajca, ali muslimanot, i toj koji povikuva kon din Islam, i toj koji nareduva kon dobro i odvraća od zlo, mora da ima sabur, mora da bide strpljiv, ođata da bide strpljiv so svojoj džemat, roditelju da bide strpljiv so svojata familija, učitelju da bide strpljiv so svojite učenici. Morame da imame sabur, bidiki to ani nareduva jedinstveni od Gospodar Allah dželešanu. Zato Allah subhanahu wa ta'ala ni kažuva vo sura Lukman 17. ajet: Ja bunej eqimis salah, o sinko moj, klanjaj namaz. Wa'mur bil ma'ruf wanhanil munker, i ti nareduvaj na dobro i odvraćaj od zlo. Wasbir ala ma asabek, i ti bidi strpljiv za sve ona tebe što će te zadeset. Inne zalike min azmil umur. Kažu deka na visina to je najdobrite postupki što može jedan vernik da gi napravi, da bide strpljiv, a Allah subhanahu wa ta'ala ni nareduva, nije da nareduva me na dobro i da odvraća me od zlo. A za da nareduva me na dobro i da odvraća me od zlo, morame da bideme strpljivi. Morame našio nefs da go naučime da bide strpljiv, bidiki za toj sabur i za ta strpljivost jedinstveni od Gospodar Allah subhanahu wa ta'ala neizmerno kene nagradet. Potom, počituvani vernici, morame da bideme strpljivi, bidiki Allah subhanahu wa ta'ala ni kažu kuranski ajet u sura Al-Baqara: Ja ejuhallazina amanu steinu, o vi koji veruvate, koji go veruvate Allah dželešanu, barajte pomoć. Ako sakame Allah dželešanu da ni pomogne u ovaj dunjalučki život, i ako sakame Allah dželešanu da ne spaset u inni svet ahiret od džehennemski ogan, morame da barame pomoć. Vo što da barame pomoć? Vo što da najdeme pomoć? I kada nije da najdeme pomoć? Allah dželešanu ni vika: Ja ejuhallazina amanu steinu bis sabri was salah, o vi koji verujete, barajte pomoć vo sabur, bidete strpljivi i klanjajte namaz. Inna Allahe ma sabirin, Allah eso oni koji što se strpljivi. Počituvani vernici, ako sakame da go rešeme nekoj problem vo naši dunjalučki život, morame da najdeme pomoć vo naši sabor i vo namazite. Čovjeko ne smije da gi ostava tije 5-dnevni namazi. Čovjeko mora da razmisluva, muslimanot i vernikot, mora da razmisluva okolo namazot. Da li namazot go dobližuva do Allah dželešanu, ili namazon ne go dobližuva do Allah dželešanu. Kako to se čustva vo njegovio namaz? Da li njegovio namaz mu dava rešenije za njegovite dunjalučki problemi ili ne mu dava rešenije? Muslimanot mora da se trude da najde rešenije i pomoć vo strpljivost i vo namazot. Vo ovaj mesec mnogo manifestaciji se naprave za Isra i Mi'rađ. Vo tije manifestaciji se kažuvaše deka Allahovio pratenik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam imaše naredba od strana na Allah dželešanu, koga beše na Mi'rađ da klanja namaz
i da go podučet i da im narede na njegovite sledbenici, njegovi ummet, da klanja namaz, 5-dnevni namazi. Da li nije deneska će postaneme kontradiktorni ili nema da postaneme kontradiktorni? Kako možemo da pravime manifestaciji, da go odbeležujeme toj den ili ta noć, a od druga strana nije da ne klanjame namaz. Da ne klanjame tije 5-dnevni namazi, sabah, plane, ikindija, akšam i jacija. To je kontradiktorno. Čovjek da se sećava na nekoj naredbi od Allah dželešanu, a da ne gi izvršuva tije Allahovi naredbi. Nepočitovani vernici, musliman mora da bara rešenije, vo njegovio dunjalučki život, vo sabor i vo namazot. Biriki namazot sekovaž ne dobližuva do Allah dželešanu. Sekovaž nije razgovarame so Allah dželešanu. Barame od Allah dželešanu da ni dade rešenije i da je oddaleče ta tegoba i tije teškoti vo našoj dunjalučki život. Zato Allah dželešanu vika: ja ejuhellezine amenu steinu bis sabri was sala inna Allahe ma'a sabirin. O vi koji verujete, barajte pomoć vo sabor i vo namaz, Allah na vistina so oni je koji što se strpljivi. Zato, počitovani vernici, mnogo je važno muslimanot da go nauče njegovio nefs da ima sabor vo poslušnost na Allah dželešanu, da ima sabor da ne se ogreše prema Allah dželešanu i da ima sabor vo Allahovi kader, Allahova ta naredba. Muslimanot Allah dželešanu mu naredува da bidi strpljiv sekovaš, i koga će bide srećen, i koga će bide nesrećen, i koga će bide tažen. Muslimanot mu je naredeno da bide strpljiv. Pa zato Allah subhanahu wa ta'ala kažuva: kul ja ibadi alladhina amanu ittaqu rabbakum. I reči im: o ibadi alladhina. Vika Allah subhanahu wa ta'ala: kul ja ibadi alladhina amanu ittaqu rabbakum. I reči im: o vi Allahovi robovi koji što verujete, plašete se od vaši od gospodar. Lilladhina ahsanu fi hadihi dunja hasana. Za oni je koji što raboteja najdobro, za njih Allah dželešanu pripremal nešto posebno. U ardullahi vasija. I navistina Allahova ta zemlja i dunjalukot i to što go ima stvoreno Allah dželešanu je golema. Potom kažu Allah dželešanu: innema yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. I Allah gi nagradува tije koji što se strpljivi bezmerno, bez hisab, bez da smeta. Toj koji što je strpljiv, toj koji što ima sabor, Allah dželešanu go nagradува so neizmerna nagrada. Za sevapot što go dobiva oni je koji što se strpljivi. Mnogo kuranski ajetini kažuvat. Pa Allah dželešanu vo sura Ar-Rad 22. ajet, 23. i 24. ajet ni vika: ulajke lehum ukbed dar. Za njih ima jedno posebno prestojuvalište. Džennatu adni jedhuluneha. Navistina za njih ima džennet adn jedhuluneha. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ. I tije koji što bea dobri, nivnite roditelji, nivnite ženi, nivnite desa. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. I meleci ke vleguvat od site vrati. Selamun alejkum. Će im kažuvat: selamun alejkum bima sabertum. Za ona što vi je befte strpljivi, za ona što vi je pravifte sabor, fe nijeme ukbed dar. I navistina ova je golem blagodet, najdobro prestoju valište. Gledame, počituvani vernici, što znači jedan musliman da bide strpljiv, da bide vozdržan
во неговиот дунјалучки живот. Allah subhanahu wa ta'ala ni kažuo mnogo kuranski ajeti i toj kuranski ajet kada Allah dželešanu kažuo وَلَا إِنْ سَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. I ako vi befte strpljivi, i ako vi imavte sabur, navistina za vas, vika Allah subhanahu wa ta'ala deka ima najgolema nagrada. وَلَا إِنْ سَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. I ako vi befte strpljivi, pa navistina to je najdobroto za onije koji što ima sabor. Gledame, počituvani vernici, koliko je važno jedan musliman da bude strpljiv, da ima sabor, бидејќи саброт го гради нашиот карактер, саброт го гради нашиот морал и ахлак. Така човекот ќе има таквалок, така човекот ќе се доближува до единствениот Господар Аллах Джелешану. Преку сабур човекот ќе го сака Аллах Джелешану. Преку саброт човекот ќе се надева на единствениот Господар Аллах Субханаху ва Таала. Па затоа да не должеме, го молеме Аллах Джелешану да ги накити нашите срца со сабур и стрпливост. Го молеме Аллах Субханаху ва Таала да не направи стрпливи Аллахови робови, да не направи од оние кои што ќе бидеа стрпливи во послушност на Аллах Джелешану, да не направат да бидеме стрпливи во оние забранети работи, и го молеме Аллах Джелешану да бидеме стрпливи во Аллаховиот кадер, Аллаховата одредба. Го молеме Аллах Субханаху ва Таала да ни ги опрости нашите јавни и тајни гревови. Го молам Аллах Субханаху ва Таала да ве награди со неизмерна награда за вашето внимание, за вашиот сабур. Амин. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.